Sotaraba Kunai Siki growth Lobuda, Maduki policy and planning to never government ladies. Masigumba policy and planning to whatever government do not as I eating is in those in a 20 haiba as I eat 20 haiba, administrative office Nangi Nataga Canada development Zagada, Pibada, Nami Natrangamde, development area that base the Canary High Targadi, Adugi stays or York Targadi, as I give you say. Atopa arriva pesatana vela misikai no have today ko la ko dise akoi economics adigi ngasai kanoda financial multinational finance kaina akoi subject tamak like tamak ganda akoi gi purchasing power parity na matamego purchasing power parity se kai no ganda akoi na India da lairiba potsigi mamanse India da lairiba potsigi mamanse Akoina Mapan Lambda, Adugi value to the Moigi equal currency to the Pigani have to go. Aduna, Mui survival Sikaman to Gaganda, Akoina equal development propongam the Tade Sumba, Nasagi, illegal Wagera, legal Wagera, source of income Jetirakaneva. Mamdika in Waganda, Maduda community development Giwalakani, community developed away Walakani, social upliftment Giwalakani, Icha like Tambagi Walakani. Adigi ngasai tuition to way wala kani dress set pagi wala kan lakani chakot pa jaga da lam lebe wala kani ba aduna ngasai gi development hai posi equal development ngasai gi chumme ba akoi gi community khudimang na masana masaje manipuri oina ubom change ba aduga akoi gi sotha ba jaga da for example akoi ayo je ta hai gine haingang kendra da akoi ga tinaba pressman amagi magi mari mata makhong na makhwang la yagi da ba ma honorable Chief Minister N. Biren, Chief Minister Han Boy Bakum Duda, Hogi Akum Lukang Park and Organization Malay, Mana Toraga, CMG Kendra, Adunupado, Laninga, lying episode Tana, Mana Toraga, Koyamba, Somendona President or Matamda, Mana, Tawagana, Jenim Stacoin and Agner, lying a leo. Hang can raise him at the Chief Minister later. The ex Ivobi, ex CM Ivobi Kendra, Masanopana. Ising chawgi jinga yen mada singjang pa yang hai ne ba nang jinga ahum mari je karab doino wari bu ko aduna sigumba pen da sidi swai de lei ta ga di ching da di khara di dum lei ne ba maram ni maximum population do develop area da lakning ga doine ba aduga minimal population duna yum sangba oina ada le doine aina nawai lan lei tringai da khengjoi de chale ko chandel gi khengjoi se Indo Myanmar border ni magi hockey bi manawam lei magi da lemongrass ki Kronkley, a distillation unit of labor, my lemongrass distillation unit to Yang Japan. King Joy documenting Lapeo, Honorable Chief Minister NB and King Joy subdivision is a King Joy police station Sangago, the acquaintance Satlur, a new Mlek and Sangam Domale. Madame the Hoya had a Satlur name. Madugi Zagadu, the Leo River, Miamdo, Kundu, last Kunze, King Joy Kun, last Kunzida, subdivision to a Mazago. Last consider Maduda Lehoriba Mimiam to Kashu population do Alaman Kara Yum Sangway labor, Natana major population to the Delhi the labor, Nataga Infal like Tamaleva, Nataga Chochanpur like Tamambe, Kangpokpi Tamambe, Palentamambe, Tawal Tamambe. Akoi development sector is the can say social upliftment give away facilities in say labor Zagadu the Changa labor say Lamdam Sigi, Fruit Cutting Maki Hakne Amnida, I say Aduna. Nasai lamsida development gi wafam wagera kano illegal drug ki wagera law and order gi wagera natraga akhoi gi kahani ko atop angle do waita su any scheme gi wagera ai se manipuri ne harga logodam ne ai se as a manipuri kabui moina ai manipuri liangmai moina ai manipuri tangkhul moina ai manipuri mitai moina ai manipuri mitai su manipuri ne hagadam ne maram di kai no aganda manipuri as a whole Can say, a community say Manipuri neva. May take the Italian Manipuri, everybody included never. But see the Yaning group say Yamangi, Iran say Louis night in have say coming of Changeva. Community versus community versus community target the benefits of government of Indiana, India constitution policy is low in never. Was YouTube the search of you go 6 settle you from say 6 settle you from say. Jammu Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Swai Kakti, Wafam Oidrabane, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, the labor tribal things. Hadak Maruina, Ladakh, 6 schedule demand town of the Gi. Hosik Moy the Sud demands a lakway, angle the layer. India government, Tina cautious of Matam. India
kaidori kota na kaidoi ni ko si akoi yeng minam change community division lei doi se kota na ni ko lei doi se religion based oiba wakhalon Hindu ki athala na hanba Hindu means Hindustan le mi myam do moi hana Hindu id not only religion ai sanatani ai religion ni ga na argument tong na re ne ko Christianity is a religion ni Christianity ai Christian ni ai ga aina ozamai bonbu uya ponte ba Christian ni ai ga ai kuki bu uya ponte ba naga bu Christian ni ai ga tangkul do aina Christian ni ai ga tangkul gi identity je Christian oina pu dia ba tangkul oina dum lei gadam ne ba ko akoi su tangkul do manipuri tangkul oina lei gadam ni akoi su manipuri maitai oina lei bum change ba aina maitai ga tane ai ga aina manipuri do udata di adai gi stage lakta ga di akoi gi lebak se drug na maram oira kaibra nusina do bai kaibra thang na thina bai kaibra maram ma da akoi lebak se soin kai ne ba si ma thamjage aduga aina loselakda haining ise peace prevail tona bona si mayam da koina haining ise ko peace prevail tona bona si arm group sing wakan khara phadabiu ai jani ise society sida khulai pai sing wakan khara phadabiu khulai sina bagi matam lei chume ai nga sai jai ne preparation for war is another means of preserving peace ai yadragan na tawada thabak ni saka da jagi una de ZUF ki khongthang si kamaina ubi kamain thambining use karibu hai dong no gyan da de hai de karibu hai dong no gyan da de di ZUF na mai tharu re amaduna government da complaint tawge leita na magi sai gi FIR file tawdana kotana tawge leita na property damage tawe adu tawe adi moina blockade amuk tawsale adu koi masen funaje na haibisi hanjan funaje na haibisi phati phatam ne adu ngasai ke ni ko yana ba ma porakna ba room amta leite ba adu arrogant yam oiman bagi amasu arrogant way saka su arrogant way government da su ngasai ke ni ai gi mota di naga gi jaga jerolong gi jaga kuki gi jaga maitei jaga haibisi di highway dam ne masi highway thok taw rank khale inhabited haibidi ai haibni ko masai gi aduda masai gi jerolong ichinau sing na khunda jaga ni haidi towan wari am ne aduga lam da di ai lam ni ma gi lam ni hana nationalism da community ki nationalism sagarna bona da lam se attach tawsan mase masi phatte sima thamjage aduga ngasai gi jerolong na tawri poche ai phatte di hai roi taw do lo si khutta paisan mase sigi di khara kaini ko hojik leiba manipuri position siga leiba situation siga yengta ga di ngasai gi government gi through da khun gi ning thosing tuna hana ek tawani hai tare wari bu ko sai mamang da kanon taw gre na khoi gi tangkul food hill organization ke kana ga taw gre na ko khoi gi government da memorandum pi na ko tana du taw da taw na taw gre na ko dubo among the yani kasukai the Zani Gomen, Matoto, Tamina, Aquina Cusito, have the to the Bush or Akai later Zani, Aduga Sakana Matamzana, to what of the Bagiwa from the Poppy di Sakana Tingamoy, Poppy Tabs, Maramdi, if legally tar about the Madi legally Tabata about the Madi Kainohaganda black market, the Magi labor values it. Market values, Akoi Manipur labor, any farm to potential value siga ani siga yamna kanone ba yam lapne e ba magi income se adum tik lapne hai tar income se ko to income je lapna ne option do leita bane ba adagi ngasai gi akoi manipur do ji tribal group khara na akoi gi maitai centric gahani ko koi da hairo di maitai na communal oi ne har kani ko to bodo ai gi mota di maitai da communal oi han bagi polai sidi ayam matam de statement jing dunani hiding e ko ai wakan na ko de keno oi da yamna respectful oi da wangang matam da ko yamna ke ni khoi gi akhoi masen da su adum arrogant oi na ngang na ba khoi mete mer da su kara yauri organization kara ko adum yam arrogant oi ba hai tare ado yamna furup ama bu hekda pungsai le chai ba furup ama gi mathak da pa ngang ba si poching si yari gai to roi dam ne ba adu gi leiba stage leiba mark sida khoi na hojikse popita rom angle da lakta de amu yum mai tha ge ba khot ki ba tawri ba mayam sina another new conflict ola kadra hai ba potone do moi ngasi yana ba makti na tamale ngasai gi kukin biga UNC ga phamina ga United Naga Council ga phamina ga understanding amadi sign dona male adu de amu ga ZUF to yaudi ZUF Kamsan group to tongana ta bai mong ni moi je hoji ulei je mu ko adu ga ngasai gi peaceful coexistence leiba kot pa adu da highway wani ko chinda highway wani Kamsan group to yaw da male adanga sai NSN UNC ga tawna ba agreement ne aduna hayen kano na ZUF na mukari har ka doino adu potuni lai je ada
aina arm group mayam sida thamjani sida ko noi gi sai maitai su mangai ko moi su mangai akoi gi wakhalon da chat pata ga di manipur se am pick palam ni ko yam seng na da ko Delhi da North Delhi da South Delhi ba chat pagan na toothbrush pur chat pata ga wai re ba gam chau ge se Delhi se ko akoi se Imphal pick khra se pit law ba kilometer Suzampur ba chat pata hore na la ke ar ma ga mi tara una ga halak nang ba jaga se akoi na khulai paisal ga akoi gi ai community gi wakhalon sagala kari phangdoi no se ne ai ngawr se ne ko moi su bangai जुब सुमाय जारलोंगी होय कम्युनिटी सीदनबा कम्युनिटी हिंगनबा अदगी कम्युनिटी की कल्चर मांगदनबा तौबुदुना अमनी अदगी खुलाई पायगा कम्युनिटी अनि नोमै कापनरगदी अनि मक्सिनी अमदुसु सिनी ai haije ko nomai maru ese maming thadamni santagi ni oza mai bongi ni na oza genogi ni tharwe ba ko nomai maru je pairakanda ai gona panbase mon panbase ahan makapun joy oide ni ahan makap ki mi duna mi ta to me amadu sudum yekna bagi la long dum leirane ba tawdoi thabak se ko ada ai tamjani di suma meter se di arm group na manungda sudum moina khulai pa ba akoi gi community gi oina khulai pa ba tongan ba gi community sidabni ai gi community gi historical mayam singa na bohona bada akoi lan hogi bani khulai pa gi bani government india wari sanari ya di kam khulai pa ba sing sudum pau phona ga cso gi type wari sanabi usine ai ni ge se sima de yam kan hai ni ai tare ko even keno sumai oje lei ba condition si da any lan how se government of india ga wari sanadri ngai da mai magi nation amagi oina wakalon lakpani na ngasai gi oje ki situation si da jailonga keno ga samna hai da kra ga natraga keno ga natra amaga nomai kamna kai phangdo united naga council gi ngasai gi moi gi nsn am ga juf ka nomai kamna kai phangdoi no ai lei badi manipur manung da lei doi ni noi myam loi na manipur si general se hai ta ga di akoi myam je chakhum mam de en phangwe ba to chakhum dang phangda di mana nga thongi aina kangsoi chare mana phutlaga chai aina ok loi adai mana yen loi khangna ne adu da sudum akoi dum khana wi phema dum lakane ba aduna kana phangwe ha wanda sigum ba issue da popi thab si akoi khara handa si sigi jaga si togum si natraga drug ki oi ba keno si afaba message ama pi se hai da afaba to di meeting ama call to biro kobiro phaminaro wari sanabiro noi gi camp da sagera ama gi camp da sagera khora bai ba ngata ni chapminaro wari sanabiro noi na khanaraga mahoi na khanara kanda akoi da praja da wa ba tae ba hojik se yengbiro akoi gi keno da jailonga jigi jufc ga moi ga tawna ba gi hojik kotuna leibra leitro kam gani organization no khang da na hojik 24 hour shutdown um lausale ko aduna Kangpokpi cso me am pulaga ne hari kuki in piga naga council ga na mu agreement am sign downare peaceful coexistence lai doine na adudana mu kotu do mu yaudre ado victim duna kana na wire Imphal Valley de leiba every community Imphal Valley ai je poche hojikti Chochanpur du su yaure ni ko sidagi power chalabani poche moi loi sok toi ni ko adagi sida Kangpokpi da ban tawrabni na miscreants khara dum thola ni lutpat tawba natraga pesa khaiba engalakpagi problem ma dum soi da bi le ani aduna mangja bisi kana no noina mayam sina khulai bai ba sing sina tawba matam da praja sida summe ba phati so sum doi ne ba aduga kangdi kangoi ba phati do hanjan somadi saga kana ha wan dai hani sina ko ado community ani gi phajaba nungsina ba do asai gi leader sing duna nungsina na leibina na ba sinbi wa ba ne da afa ba thabak tawse ha ba ne ba afaba tabak tawda yadre ai ta di statement thokpiro warning pbu khun adugi lekai dugi khunjing do kobiu government da su tonari ba group ngata ni manipur government da central government da su chithi biu akhoi si manung da si pochi lokthok piu natra de akhoi na angam ba sakti da akhoi gi praja da cso ga tawraga akhoi step lawani khot kane na tawbiu adu na tabida sai gi arm to arm nomai tawna ga di madugi mangja du di akhoi puna wang thengna ga ni masi ningjang biu ko kuki naga conflict ta mamang da December da kaino khoi gi sida sinam khunda bus ama indha du da maitai masa taruk tre yaw ri maitai kumdaro ha du da nakan ni maya da ma lai da maitai chappi ne ba ade mana ai maitai ni ha de ai bu happy da dra na pakhat patagi kumdagi dam ne ba ado indha ra ga ne di maitai su sire jailongi agoi gi jinau su sire ko na di adu conflict na mu chau thore huji pho dum lai sine ba khoi adu kau da bi de ko aduna khana basi phatte yari gai di wari sana ba phai adu yam erogen hoye ga di khana to pusu phai khana ba di preparation for war is another means of preserving peace ka ne ko
ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯁꯤꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯩꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ ꯇꯧꯔꯦꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯗꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯒ ꯏꯇꯩꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔ ꯐꯣꯇꯣꯗꯗꯤ ꯎꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡꯃꯨꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄ꯭रिꯚꯦꯜ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄ꯭रिꯚꯦꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, sir. Low of the lens, ya maru, or the low of the lens, isam samna the but minor to mamim ka ubase, masiki posine to poppy plantation, see recent years later, young major issue ka state the oil bani aduda, government allow the role city, masi my initiative singkiti mapung pana ida lokata maduna mapung pana lokata baduna bu lady bed district singing among the hijakipa DC sing kadori adagi SDO lady administration lady poppy plantation overnight heka tharaga hekta tauraga hekta oirapanate adusu acres and acres parks and thabasingdo purana koi udana loin leira bebo hangsi ma swai di am song soide aja hurisi mayam na pambase poppy thambase akhuna loina khange ure kai dawai damakta aggressive eradication drive amaga men natraga state na sathadribano kaina mayam sina loin ba haire hujik to panna ke do koi DC ka dawar lady mafam dugi the district administration loina udi mane SDO ka dawar lady loina mak haiba fam sim leiduna zero tolerance policy hai tare poppy plantation ni muthatna baina kari gi damak ka tawdribano haiba wahang sim mayam am hangi state na made government na swagi matang saida khoi gi mapan gi public domain da thamba yaba masung yada ba state ki policy leiramba yai ado sigi matang ki da koi kari any kind of state natraga local community ethnic hena hengal hel khoi gi state mara conflict se hengal hal na pagi macham oirakani haiba khan bagi khoi gi amatap adugma moi gi process accordingly adugma step kuma lawba jala na tre haira kanda khoi sida mamang da su koina hangna matam da laira ba farmer sing se poppy tharaga mayam ama koi hingba sigum bagi khoi gi mayam thongdo possible economic failure hagira swai de any alternative livelihood program ama simbi ragadi masi khandan bangam gani kan mamang so akhang hai mayam mayam ama mod pina kipsu lai hai tare aduna mayam na pami ba sigumba zero tolerance policy towards poppy plantation ase kari gi tamu tanga si po ithok pangam dabano kamain thambi ni hoja poppy da zero tolerance hai laite mam de gai no gana poppy je legally plantation to wa ba adugumba crop amane sarkar gi policy makha policy state policy im change ko mase ma kano da maharashtra da andagi kano da Rajasthan da Gujarat da poppy ji thaeba poppy thariba jaga se government allocate to 1.5 acre gi size da level lamna farmer da farmers in the license law poppy ji thabe aiba napta gi license law godam ne ko aduga masi thariba pochi only medicinal purpose da thabare mano state policy ne base ko medicinal purpose da thabani all over the world poppy dagi tholakpa extract hai tare drug ka sabagi consumption je 2000 metric ton je rough data mane base ko 200 metric ton hadi 200 lakh kg tare 200 lakh kg yamaga ne poppy gi swai makup to 200 lakh kg crore India crore na sansi na bai wani ko aduga poppy se India government na tawise even India government ni wan te any government na tawise poppy se morphine saba codeine saba so man sina ne ko mainly painkiller ai tai ko adu sina bani aduga ma si medicinal purpose ni maximum sina se medicinal purpose ni to ma gi market se open market ka black market na chaw hele poppy problem je aduga ma gi black market na chaw heli adu mathakta paisa thokpasu black market na hele adu etadi bera kai je karamba alternate crop na farmer gi poppy plantation je sin gi doi no je hi am chaw problem ne ba miyo bena paisa tanari si ai phiro leba khongau set pa yum panba de ai growth ki damak ne ba ko ada akoi gi government ne ama lei se akoi ne elect tawsina kai gi no hai kanda sotharaba khunai se gi growth lobuda madu gi policy and planning tawna ne ba government lei se ada masigumba policy and planning tawgada government duna ngasai chingi jindau sina yam toin hai ba ngasai toin hai ba akoi gi administrative office kam we can hire you nangi natraga
kano development jaga da pibada ngammi natra ngamde development area da base da khenare hai taragadi adugi stage so yok taragadi kasai miyo bese atopa araiba paisa tanaba lambi se kai no hai dune ko la ka se akoi economics adigi ngasai gi kano da financial multinational finance kaina akoi subject tamak like tamak ganda akoi gi purchasing power parity na matamego purchasing power parity se kai no ganda akoi na India da lairiba potsigi maman se India da lairiba potsigi maman se akoi na mapan lamda adugi value to da moi gi equal currency to the pigani have ko aduna mioi gi survival se kamain to ge ganda akoi na equal development propagam data de sugumba ngasai gi illegal oigera legal oigera source of income je thirakane ba mamdi kai no ganda maduda community development gi wala kani community develop to gi wala kani social upliftment gi wala kani icha like tam gi wala kani ko adigi ngasai tuition to gi wala kani dress set gi wala kani la kani chakot pa jaga da lam lei wala kani ba aduna ngasai gi development hai posi equal development ngasai gi chume ba akoi gi community khudimang na masana masaje manipuri oina ubom change ba aduga akoi gi sothab jaga da for example akoi ayo je ta hai gene haingang kendra da akoi ga tinaba pressman amagi magi mari mata makhong na makhwang la yagi da ma honorable chief minister n biren chief minister an bo oiba kum du da akoi gi akom lup kang lai pa na organization am lei mana tawga cm gi kendra du da adu nu pa du laninga layeng ngai pisa lai tadna mana tawga koi yamba somen ro na president oi matam da mana tawga na jenims da koi na ngang na layeng hal leo hengang kendra ai je matam ma chief minister le ram ne ko dagi ex ibobi ex cm ibobi gi kendra da machano pana ising chaw gi jinga yen mada singjang pa yang hai rim ne ba nang jinga ahum mari je kerab doi no wari bu ko aduna sigumba pen da sidi swai de lei ta ga di ching da di khara di dum lei ne ba maram ni maximum population do develop area da lakning ga doi ne ba aduga minimal population duna yum sangba oina ada le hodune aina nawai lan leitringai da khengjoi de chale ko chandel gi khengjoi se Indo Myanmar border ni magi hoki bi manabam lei magi da lemon grass ki krong khak lei akoi gi distillation unit am lei ba mai lemon grass distillation unit tu yang chapane khengjoi je documenting la pe ko honorable chief minister n biren na khengjoi subdivision je is a khengjoi police station sanga ba ga de akoi na chatlu ga chai ani umle kan sanga am do male matam da akoi de hana chatlu ne ko ada madugi jaga du le horiba miyam do khundu last khunje khengjoi khun last khunji da subdivision ju ai ma je ko ado last khunji da maduda le horiba mi miyam do kaisu population do alaman khara yum sangbai leiba natana major population do di Delhi da leiba natraga Imphal da like tam leiba natraga Chochanpur like tam be Kangpokpi tam be Palen tam be Thawal tam be aiba akoi gi development sector sida keno se keno social upliftment gi oiba facility sing je leiba jaga du da changaga leiba se lamdam sigi frup khuding ma ki hak ne amni da ai haini se aduna kasai lam sida development gi wafam oigera kano illegal drug ki oigera law and order gi oigera natraga akoi gi kahani ko atop angle do oita su any scheme gi oigera ai se manipuri ne harga logodam ne ai se as a manipuri kabui moina ai manipuri liangmai moina ai manipuri tangkhul moina ai manipuri mitai moina ai manipuri mitai su manipuri ne hagadam ne maram di kai no aganda manipuri as a whole kano se akoi gi community se manipuri ne ba mitai hagade ai tare dana ko manipuri ai da everybody body included ne ba masina yaning da ba group se yaman gi dana akoi gi irang se loiba nai dri ne ha se akoi khangmina change ba ada akoi community versus community to targadi benefit se government of India na adugi India gi constitution na policy ne sum lau hine ba hoje YouTube da search to bi ko 6th schedule gi wafam se Jammu Kashmir Manipur Nagaland Mizoram swai khak gi wafam oidra bane ko Chhattisgarh Andhra Pradesh Gujarat Rajasthan da leiba tribal sing se hadak maru ena Ladakh ki 6th schedule gi demand tong na bagi hojik se moi de su demand je lak bagi angle da leiram ne India government jam thina cautious oi matam ne India si kai do ri se kota na kai do ni ko se ko yeng minam change community division lei do se kota na ni ko lei do se religion based oiba wakhalon Hindu gi athala na hanba Hindu means
Hindustan le mi mi am do mo yana Hindu I not only religion I Sanatani I religion ni gaina argument on religion ko Christianity is a religion ni Christianity I Christian ni ai ga ina ozama bonbu uya ponte ba Christian ni ai ga I kuki bu uya ponte ba Nagabu Christian ni ai ga tangkul do ina Christian ni ai ga tangkul gi identity je Christian no ne pu dia ro ba tangkul do tangkul ina dum le gadam ne ko akhoi su tangkul do manipuri tangkul le gadam ni akhoi su manipuri mai tai wen le bum change ba aina mai tai ka ne ai ga aina manipuri do udata di adai gi stage lakta ga di akhoi gi lebak se drug na maram moira kaibra nusina do bai kaibra thang na thina bai kaibra maram ma da akhoi lebak se soin kai ne ba si ma thamjage aduga aina loisal lakuda haining ise peace prevail tona bona si mayam da koina haining ise ko peace prevail tona bona si arm group sing wakhan khar phada biu ai jani ise society sida khulai pai sing wakhan khar phada biu khulai sina bagi matam lei chume ai nga sai ai ne preparation for war is another means of preserving peace ai yadragan na tawada thabak ni saka da khun gi ning thong mayam du kauraga wari sanaba haibiri natro jailong government of the Zaralong community do an appalli. In a sense, I am government of the National Socialist Council of Nagaland. Akoigi, Gasai, Maitagi Lalo Gataneva, government country seco. Akoisina, party, Maming Shemza give the Kiwane, Madam D, as a Manipuri. Akoi Loinamak, Akoi Mayam say, Akoi liberating lalo mo ina hai tare ko akoi ai wakhan ni ko ma se chuma me la lambe whole manipur se whole community se punna liberate to godam ne na hai se akoi lalo bai wakhan lon oin mudrai na khalle ba aduna community based oina chat pasi gi mangje pasi yam chaw na hoji u phangi ado bharat ta su u phangi akoi india na to ko pota new zealand da sikh singna procession chat pada Guru Granth Sahib to puraga mogi adum process regular chapani ko mogi guru park ko madum chali adu matam do si New Zealand ni si India na te ga thagale jine ko adu condition do lata di Canada da di Punjabi se second language ne ba English ki mathang da official language second language hoye ba Punjabi se population ru ti wang e ba adagi UK da di India masana prime minister hoye ba MP hoye kala ne ba adu da di akoi gi community based sum ye ko ta ga di human na moi bagi mi moi be nuksi rabse leiro oeba aduma munna khanda biraga wakhan to ningi haina smain thamjage okay za pigyam phasana zan thambire aduga khoi hujik si mayam puna makse akhoi je loin makse manipuri ne na yamna in a very broader sense ai tare se loin umina ba changi irrespective of different communities leminari ba khoi khutim makse loin mak isagi ethnocentric oiba wakhalon duna hena koi si question laga laita bida akhoi han bada in the first place akhoi loin makse manipuri ne heba wakhalon jina mang thara kanda madudagi akhoi changchen basi ma gyamna na dakar oire jiklai riba lamdam masigi situation sida Zaduna akhona matam punamakta illegal activities in legitimize obudmaina maybe poppy plantation bu oiro should any intervention akhona samaina ubagi pora makha adomak lai hai tare bisi asai matang da tentang thambiyo za tore ai ga sai jab duni poppy de legalize to the by the poppy problem je coin to ge ko masi matam siloi ra ne yam ten tham ge ko poppy je legalize to tharen ka lo ko adu ta so supply chain issue dum la kane ba Mamdi kaino kana maje thabalo ya kana legi dori ba mi do farmer kaina je huji chahau cheng da tori sine ba koi gi manipur gi chahau cheng ji ma pan phau oi loi tha na jamela ta na je sai ke hani ko ma pan do ne chahau je loi hau galak ta na je last koi yon ya ro je sai ani le de koi chahau je sil roi ba koi gi government jina kai gumba popi da su same case Hai poche popi je khoi manipur su legalize to tho ba ko adu ta su masi gi supply chain je control to na ba na da ko yam ti na sa ga da ba adu ma cha ka moi ne ba manipur ji ganja tha ba ya re hai na tro na airport ang ni ganja puram be phai ti kg gyanom puram dana adu masi commercial market ta open market ka black market en chau hitar ga di madu control plantation to gi tangai phadam la ko ne adu masi poche economy si market economy amada drug ki matang daga lei sidi akhoi gi Myanmar da khunsa na warlord am le mi hajigi warlord ji ma gi di lami chani yang kai chong ga lei dana government ga negotiate ka tawsalak dana ma gi poppy plantation zone ga sem ga lak dana tawrei ne same case ne Manipur da tawrei se ko asom da tawrok pa culture da som da handorok pa ne ba adu da hoi kana umma mi na hai ne maite ge ne invest to bani pangan jinau ge ne yon bani adu ga tha bana kukin tha ni ga hai ne ko chuma me la lambe The same case that supply chain handle to them chau problem mo ni si se aduna sai yamun na khala to ga thabo community singna
magi if karigumba matam amada yarakpa taragasu magi jagada community leaders ingi role yam chawi CSO gi role yam chawi aduga education gi role yam chawi masi gi potse masi eradicate tawnaba akoi atopa formula kai thijige habdo adugi role yam chawi moreover government gi state government gi leiba angle sida aina thamjani se ngasai gi akoi wazan su panbigre ngasai gi akoi gi cookie singi poppy plantation je makoi toy maram di kai noi ganda moina tokhi doba matam am lei karam gana tokhi dage hai ganda moi gi hojik leiba population illegal immigrant hai tare ko illegally chang khaba population se india gi citizen hek on mangam graba ado eta di india gi mainstream da politics ta delimitation do gana moi number su graba hojik kuki ge mele ta su rei je tra ga mari manga su graba adai de moi sagi tauri basumba illegal activities sing se macha masu jing gi khalaga toke ga na hai kudi hai hojiki oine ri toy aduna bu separate administration natraga UT sina only agenda ni hai se atai kemta nate hoji leiba population se hanagi indigenous ki marakta khulai pai bana masing yam thoki dina namda india gi citizen da census ta yauna bo hona ba khatani na ismain tamje okay sir yam phasana ozana thambiyar begi da huji poppy plantation gi poppy cultivation gi asigi panosi issue se achauba matam sang gi challenge ma ko state sida manipur sida oiraga la eduna masina illegal drug trade narcotics trafficking sida hena maichak fahanba aduga akoi gi leidiba local community singida effect honba conflict holak nambagi leading to violence aduga social harmony da sida achauba akai pirak nabagi macha amakak sound oirak paduna masigumba post singki aikoina karam haida masi handle tawba natraga masi handahange haiba taragadi masi aikoina phajana hujik leidiba issue si yamna with a careful balance hai tare phajana akogi law enforcement se masuki matik dakar ore the government ki role si masu gamna mathau gam tare timely matam chan chan intervene tawba si masu aduga maru oiba policy sing aduga mechanism sing adopt tawba aduga akogi maru oina community participation community gi leadership CSO sing leidiba makoiga punna akogi tungna chatmina begi tangai fadaba adu masu lei masi akoina yamna hanthaba thakta masi loina maru phukna manghan ge begi khongthang ge changsil pa taragadi masina pi diba tongan tongan ba hiram kudimakta akai begi akai bangak ni pidi seduna community participation aduga state kisu asoba thaudang punna makse coordinate oira kanda punna intervene tora kanda thingba ngamna na bigi lambi duda kugi changsilak pasi amna effective oiba du lambi oirang aduga peace amasung development haibasi adugumba positive way du punna changsin minira kana kuni state da sustain tawba ngamgani haibagi asoba thajabaduni so with this not ngasi koi dolo ke program si matang asi tension jere khogi tharoma si saruk ya biduna mapung fan biki be kai kumna jeri panelist ahumak oza mai bon famui oza ka pura ma diwa santo ko sona thakat phong dok jeri ngasi gi matang ase khogi program si tension jere heng su lamdam si thoi be tongan tongan ba isu singi matang da naina jana bigi tanja do khogi dialogue ki forum na puduna lakchege miyam sumsoi soi den meeting tabiyu puno pom kahana kurum jeri